Ebusia yesa eni nkomo biem na de bia meka se adwumako ba kwa afa to de ho so maye kwane a yapomode ho nsem begina bra no maye du papa na asa de yaka se cleanliness is next to godliness ahonede ho nsem wo kire ye no wasa maye ensu papa abeyam we no jack of all trades wo mo ye ni nyina bi se wo du nipadua to wo so a nipadua ne benya ahoden sronko ena me ko givers wo mo akache givers Herbal Center uyi nro no omo aye ne to nchen ya se givers clean care products e wodwa so dadaada ye fridi ho nkomo nye nne yaka che so ko China mo bia ko Melcom bia ko supermarket bia benya givers clean care products ne mom se be ya be hu se de package ne tie ene adwuma eye nti ena ye omo jebre na omo be kire sa ne ma ne so ene odifo atena so menko ne ho na ye ntoa ye nkomo ne so odifo nanso ya da ho fra awrade aye na de ahonedie mu nsem no na ye gina mu ho nti na de he na ade abayi we givers antiseptic we givers WC cleaner na mintim nanga seni multi-purpose cleaner okay multi-purpose cleaner nese ndini ne honam ese eya adwuma bebre okay enti eni hu enkoba na de rozo na ama ho na ne di yem de we givers rozo thank you we di name de party akabitiri enti yen hwe yen sase emfiri ketware so antiseptic na yeni nkomo enti medical ache ahwefo na etiefo na memfa nche akase emfemfi Dr. Solomon Kwabinchen emfa magana de hye nyina seja wo mo de mo ho ato ye so na ye so ye ma wo manim ngwase da afi de ya adwen se ya re de wona ne to kwanta Ghana fo nyina na pai we givers antiseptic na ba cho we no o kan obi be kan se bia abatan ni ayaresa bia hodo ene o mo awo na use da bi wo mo ene wo mo use pa na mom no onipe bia o wasase so ade be chia no pa na ubesi abonten eye den a oton sa che obi o fam obi o ye adwuma enfifre etewo e pa cho bomodi nenye bi na fagu nsuo mu na ebre ni edo nyina go de se shower mpo e na oyusu a o de owi a pe yi pekabia na de awofo so okay na wonse mpempini se ye kan yare na enye yare ahodo ni nyina no e na ye ni a ye di ye ni hu anase nye ni nyina na ye kwan a ye fa so oba no ye di ye ni ehu won say we no akwakwa say emankumankuma a wonfa wani kan se de emfe hu age se ye di afa emfidie emu ansa na won say we die aboa bi wa hanom enti no we no eboa emma enfifre bi a atewo ene obi a wakofemfam ni enchianchi ahodro wakofa na germs ni bacteria bi a wakọ contract fi abonten de aba no enu nti na ohia givers antiseptics na wetumi adan e de egu nsuom na wadware na ho ai kama enu akire abatan wo mu atumi edidi dwuma ma ne ye kama eye pa enti no efie bie mu ehia bi mo frantoton fi we ya wo mu wo nursery ni kindergarten nyina no wo here givers antiseptic se me de givers WC cleaner no egu onse de odi good WC no na wo de ade atwitwi ubia no watwitwi me flash ma de matwitwi ni kowi a me hwe antiseptic ni bi edi gum seat ni mu ansana sankwa na ma use na se wo yi se ye di dware ni free ho a ahonede wo nsem ti me de gu WC toilet seat ni so na ekuma germs ni bacteria bi eden onfa we ni eden ehunti eno ene ye givers clean care product ahodro ba ko a eno so ye den yetumi ede aba adwaman eso no no we na ase na wa wadi kan bodi no WC cleaner no ene na adwuma ye nso enye den wa ye obi bie wi anajo na wo koda no odi ehwe kakra una fafa sebi we ye kwa na kata so koda ade be chi no won se na yi efini nkeka ni nyina utamo brush de fa no se ya pe na pie white na se na akoro no odi gumu nso a color na wo mu ni e blue oh yes o blue ntino na ha ye clean care product ni nyina no be ka se den na man dance ye de ne fa na ye disinfectant e de asom ewudru a ekun amuankumankuma ye germs ni bacteria a kofa infections ahodo eden e de brain ye de asom etin ba cho o toilet seat na wo fie say ye amansan de ni bi say ye adwuma mu ba bibia no
once a way jam and I na ache anwe ne sen asen we yes wo goto atwenda bi ne ya ohia ya give us WC cleaner am san chiro mo secret ba ko WC baby e di nsuo ni guo no se wo bie de ti no so na ye ya e ya ta bie ni wa mia we ni kakra fra nsuo no now the disinfectant kakra fra so te no flash ya bo se di nyina ba na ze ya e bi se secret ba ko fantastic se no na di bidwuma ti de bia wura ho ho mu pa amoni amande ya da se enti na se I don't know enti ni atwa to anope no ye multi purpose cleaner no I say me ram reception one on am stem pam and say yes give us if you need Adom give us if yes now but you give us multi purpose cleaner no about to me e di mobe o tazo so rubber carpet o tarazo na nienti a multi purpose cleaner I fit give us in chen di ayasurunku ne o say e bia ye tete office a na say mo aba adwuma mu am office hey obaju so ya mo be ha ma na e kama e bia na enye give us multi purpose cleaner e no de mo be ye once we fifie ba no opie fi udem no ona nte anwem na ba yes oti na aka mu usi ye ufa ha once empempi na ye nanti no ye nan ate dotie no mo ye nanti no ni ye sesa emmuamua James ni muamua enti hwe ni padodo anope ya studio ha mo agbara ha obia ne na ase ene ni wode bora ha enti so when to me nya give us multi purpose cleaner no one fa mobe na nku emmuamua ewo fa nya se wotimi da ase abra na watam akura da bi I don't know emmua enu ekire ne da so nku ne hwe me pa cho de wa gbawura odem ana say wo fie wadwuma mu wo se wo taso no ase eni ye dum ase se ne ayeye no foforo no ente sa me pa cho wo de nya give us multi purpose cleaner na fa mobe wo se wo de after the stars no be sha se atija na atija se ne ye chiro ne fe pa de enye binie enti wo bomodi na wunye bia ebetumi agbo na se se mpo de washing bay for no e no ma agide agbo so esa so mo dwen mu hunti no won se mo carpet na ya mo de mo na sisi so no e na mo afini we afo we atenemu we afo we atenemu enti wo bafo ni friends e yango fo de enu ano mo di twetwe mo carpet yi so na hwa kama na kai ewo triple S the sweet scented smell na say o ma pampan a eye kama pampan a wa abema de wo boy de etumi ato yem okay enti no uko schools ahodo ni titinu kindergarten nurse wo munyu so enkwala na mo ne na namfam ufi ho no wo motofa na waja na atofam na wo ne na namfam edidi fam no osisa asanyema konenu nya give us multi purpose cleaner nurse we no se enkwala makwan bi school bi na me ma no omu bie bia yeje enema thank you enti afi de adwade nam de ko ye say now the multi purpose cleaner omu ye mienu ese me kwoto nketo bia na me je galo ba ko and I'm saying, "Manu use Jarabia GWC cleaner car. What's more antiseptic? Package, and I'm the Comao. And she can buy a cabata anyway. I'll be another near me qua to give us a and to me at the Abo. And to storm one house a who nyai as a ubu round ma. A more coast store, Ninano, the bacho. When you give us multi purpose cleaner, and one a bit to me abo. And yan answer, who come be a woman. China more beer woman any baby ye ton ade bia say ye shop right and I say baby ye ton aye ahofadie akade bia na okwa obenya give us antiseptic give us WC cleaner give us multi purpose cleaner madam for wa so de edi ne ho nkomo rozo no ye di si ne ma fita na okay you give us rozo ho and you give us glass cleaner diga me say kan no da foforo no ye ba na ka ya ye ba mo mu se mu wo bi anti you give us rozo me ba cho o best spread ahodo ani di senior mafita yes ni amafita nkwa enti o de ade bi kura na so mu ni titru ni omo ye decorations ni ne kaka obi a invite wa kwa to pon no obi edidi agumu ade nsa so mu me pa cho ni yan so nya give us rose na o de fa ugbo fa nso agumu na fa ni mani gumu fa kakra fa peteso na so na ja hosi o de simanum simadu ntem when put your own how and castle coposani gidigidi dabi o de obeka say gently and you ye no boko na de etumi aye kama de etumi e de amana be etumi akonka white duvet money thank you towel white no so de o ya give us rose ye pedodo to number ba na be dodo etu ani nchiremu bi aka no
0543 222 470 0543 222470 na woni yen endi enkomo and after what the catch baby e China Mall Melcom baby eton ade shop price baby eton ade o memu bia no obowura ha give us clean care product obenye ni nyina bia wo ho no abusia wodi for no and na watch baby papa benya ne ma papa na wodi adi wo fie wo office wo dwubem ho wo ka ho eni na ama wasetena mu nsem akoyie nti wo free give us Herbal Center and buy no dey abetwetwe sa nkomwe na mamento ha dey we tew me wi amadam me ho na afi ya ho sepe ato so mamenkai wo se Ghana Post free tete se dey enim ombo no yenim se te san kura no a enkane no omo na apese ode ade ma na obi wa abrochira de kofo omo so udu ade free abrochire ba Ghana post office ya na ade befa Ghana Post sa emuduro no ne sa animonyam no egusu akuta wo mo enti ene the ISA so makona be for kwan so enti ene omo be package parcel no na omo deliver ma nipa no amount ebo ne da form kofo bu ade ade ma na oba kodu na se ehyeto na sini trase na hwiehwie ho anwa nyina na yetantantan utumi kura ade ma ne bosumi nsia na wonte ne nkan nipa no se ne nsan kan ayera wanfa ama Ghana Post enti ya mesrew ene Ghana Post fo ni nkita baby apese o mane ade ko bia say ye UK Europe baby USA Australia South America Asia and afei ebibre mama ni nyina so Ghana Post beje na wa send ama o also na apese o de ade bro bi wa Ghana ha udo omudi nkita ho beje na wa de abre nipa kro Ghana social media platform ni nyina so no at Ghana Post GH_ at Ghana Post GH_ on Facebook, Instagram, and on Twitter. Now, Mamenka also bet my send you a WhatsApp message 0542 527004 0542 527004. Ghana Post secured smart deliveries. Franco Eguswa Efre. Franco say phones, laptops, printers, accessories. Franco TV is a free 32 inches, a 55 inches for the bedrooms. Now we know a smart LED TV. Hunsonye wom. We not me connect to phone man abonyum. With me Netflix or so. With me YouTube or say bread dane. Koto aprema for TV. Wati. With me screen mirroring. Na just all phone no. I connect ya man na the all phones so da TV so. With me number ne bibia was so Franco nkwa na de aba. Phones so Nokia phone, Samsung phone, iPhones. Ni nyina wo mu obi Franco air conditioners. A free 1.5 horsepower, 2.0 horsepower, and 2.5 horsepower. CCTV camera, the installation and the connection. Now, the baby our power mount. No, I connect your phone and answer machine. Now, already, of course, one more than it, one more, one more to idea. The all tell her no, I was a son, meaning I be who's a son. Now, my main car was say, I'm far Franco number beer in free Google. Number, and I'm not sure about my day, my 0246 422 338 0246 422-338 and 0555-939311. Ko Google Play Store and as App Store, ne download the Franco Tuning app on the top phone. So be one name moto nyina wo na de wo modi enketa ho. Kingdom Garlic Bitters, e yedra Kingdom Herbal, e de abadwa so. Omo Kingdom Garlic Bitters and Kingdom Garlic Capsules, Mr. Yemfa mom. Either so benom Kingdom Garlic Bitters, and also benom Kingdom Garlic Capsules. Ni nyina ye adwuma kro no wa. E be boost your immune system. Wa sugar or blood pressure was better so wa sugar level was better so ama ho ato wo so eja kesiyo anase sade adore wo mogam wo no mesrew pe Kingdom Garlic Bitters anase Kingdom Garlic Capsules obu a wo mpe dronsuo de opetopaye de enti na o maye ne sa nti wo mpe nsuo a no age topaye New Kingdom Ginseng Power Capsules we ye memedru we na mejo so hia bi no New Kingdom Ginseng Power Capsules mejo so hia bi anope no na ma be ma ye be ma mu na bema wutumi bo adwuma me ehunu sa ampa wa ye adwuma me so opedid wo to Afra Kingdom Herbal Center we can she drug lane na wa 0536 149961 and 0303 939987 Kingdom still no challenger na mamemfa we enka ho ultimate remedial school say emfa ho ne said e watro wasi nsofre no wadru ebia opese wonto aso school no suapon no pese okobi nanso utre wantwa omo 100% pass assurance 100% assurance and say 2022 year of deck no course no omunya 100% year 2023 results and so minimum say be 100% santi misro obana tro wantwa so pese okonkrofo nursing training
teacher training university technical universities libya just we twa ansa na watumi awuram nti bisro ko register oba no no nkofa eye courses ni nyina mu omo lab science lab home econs lab visual arts lab ni nyina no ebi wo ha omo de eye practicals nti enye book long sam bia wo hono omo be sign am practical aspects of education serene environment as hono mo de din ya akwada ne suade a eyeye St Andrews SHS campus here wa Sinfosu ene Accra hono na ultimate remedial school no ekoso St Andrews SHS campus Asinfosu ni Accra de no hono ultimate remedial school no ekoso free 0244 696911 and 0207 891004 ultimate remedials you can't fail say you create a crime wa metena se a me de sa apomede ho nkomo twetwe esom abusia kai se wo hia me a eya frɛ me anochewa ba ajwa se wa me ko de na sa ho sepe ebeba asemi di ka beba na afempense mu atwa so bedwam so ni enko bebia